Inoala mangadai idolakan, inotaya masoa favoritakan. Aidogota makasani pa ismitakan. Dikada sa pikirakan sana olakan. Tinik sangkoska dikapaka reply. Baka mia format favoritakan. Aido dikapaka reply sana all akan. Mia neko atotol sana pagondo korka tiksmitakan. Dia pamanggilakai ko ako sa tikit. Ayaka sakitian go akan kadingili. Sotola dan tadoa moran dan solo akan. Dalam tongko atau
Kemaka pikir nangganatan tani ambo nagun maka kardemna taliko dan tanian kaiko portanian sasalaka na saya bo sasiringan na inokong kang ganati askaso pili lang ko aong gao poso aku ka kamarara sa isiladan nati karaong kaden na maprorombaak na karoma sayambod nating karakmu kaaya pikirang kaon nasalah kawaran nonta ko datang ikalaya
makapito gawi napikala sa naranon apikala sa narasay na sopman sos kaon nadikod din kalipatan na ginawang kanogon iniyae baling ka din kadikos katigran nagoy sapon ko ata nadap na babalayan na baling ka din sa walay nabanalilang kasan ading kakara o ganatan kau banalilang kasan ading kakara o ganatan na baling ka din sa walay nagungkara kan paano na ini ako ang kagari nasab narapan diyan na amay ko di pandiyan na tadmang ko gadong idarak kitang kapan kagabi Bistep so alongan mararasay mamikir gaganatan sa walay sabapan salat ka sumiyong sa mawatan makapikir baling sa kong ganap ka Limbaal sa tadman diripatan Di ko dun kalipatan Lilang ko pikiran ka Tanang ko rinibon Susalakaw, isalakaw Salat ka na inopili lang ko Barkadi marge kang ganat sa pili lang Apayo mararasay Ruwani kong ganat ka Nimbaal sa tadman diripatan Di ko doon kalipatan
step so alongan, mararasay mamikir, gaganatan sa walay, sa baban salad ka, sumiyong sa mawatan, makapikir balik sa magaan. Gawani kong ganat ka, bimbaan sa tadman, tadman, diripatan, di ko doon kalipatan. Panging ko arila, sa ginawan kaliamin, haliwanagan so pikir, pagoda sa korka,
matad na